Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kajing penlong ya kajing thang Mombati da Meghalaya Pradesh Congress Committee kom kadak kajing sngolam na kabenta kisangot kinong snong kamukro kibala siat haki pulet ba haki bor pahara ka Assam ka step jong ka arpu artarik ubanay na wing arhajar arpu ar habakran shikilat patay kubor nakaliang ba pensngan NCM ubade UMDC bat ubade working president ke MPCC ulang nakaliang ke MPCC ka pendram juri ak sarkar MDA bat ka dawa ba ka kenhun menteri barok ka wei ka devan shimya ka jingkit kli da ka bahir syuki bat ban aila di giwei pat bakin syong ka syuki kum ki menteri khna bakin la ban ai ka jingya da na ka benta ka jilla nakaliang ka MPCC ka dawaru na ka sarkar ba ka devan thungkam ye iwei dekot naman la ka long yeng jong ki tegisan ngut ki bala khlat bat ka MPCC ka dawaru bahaba ka sarkar Meghalaya pan bet yo put usam bat ka sarkar Assam kam de shu ban pet kot kum ka jing sngo ka jongka handai ka de ban shim ye ka jing sngo jong pat ba nong shong snong ka jilla. This is the government. This is the people's government. Tarawang muipi nak bir untuk sorkan kita. Tarawang boleh dia orang baka kanun menteri kan hiar sukino namar ba. Takir haro dia. Timdon jingkitli. Tarawang semua ba nakalian juni dawaru. Kalau kumum di bantu Islam tentang itu dah. Bahkan tak di musim sinam itu. Ya pilru hijibu bro aku kajelah. Banyalong jai-jai ban wanrano sisimpat yang jadi sosnai. Aga jelah bro kowe. Pat Inongeram hagasani himasima pihapan yang rangba banyada iguru apa jelas kita gelong kijing dawana kijui komprehensif na gelbati mesti daruno daruno bisa siap tapi bisa sah mungkin pokoknya banjur bagi pak dan sunnah segoro banyak siap jadi perlu daruno seperti Negara kita FPCC implement tu ya Sota Assam, ya ki Police Assam, ya ki Forest Task Force juga Assam. Ibara Shin santri di mesin juga koridor. Yang dinosong juga kantia komukro. Kami berkasih ya kalau beri kemana ada bagilah siap-siap yang perlu dijadi kalau dinosong komukro. Ndai bagi program tang ya Sota Assam. Ibrahim ya Sultan Meghalaya. Apo kajizin syam jongga MDA. Kabak lama ban ai kajinya da ka bukura ya kino sosnong joni ibasyong ang tiya po kapot berkasa. Kai ka mga akan manya hapon sebiting. Lada kajinja kajia. Hapo kajila kajongi. Mdaya ka dispute area. Mdaya po kajila asa. Hato hamno kandon jinshosnai jo diberi ujung. Asinong mukro kaya po ka ilaga siang mentang. Hapo kawas JT district. Kabali very much hapo katri jongka state ke jogi. Still diberi jogi kita chasya ya. Kaya kepanjang itu basyong nanti jaga ya kajian. Kaya kepanjang diberi basyong apa kaput nanti apa Assam. Tahu di pendem tu di kesolat mana? Bagi Jawa, bagi menteri baru kau ini, kadi bagi sim di kejingkit ni, dah bahayar suki baru di menteri, pada naik lagi kau ipat, bagi syom di menteri, banai dia dah diberi ujung. Negara juga kau ke FPCC, di Jawaru, bagi sokat. Nagbenda ini kebahagiaan berdoa ikinong kamay ibaru dikikli kayo kakot berkendiang ini sab ini bertungkam lagu nunu iwe hakawai kenongi kumailong saudara Assam kada musuh kawai aku sapok sama kepada hepo ka West Kenil District lapan snowy kali naga punch ka por ndai saudara Meghalaya khamna bale video dawan ka saudara Meghalaya hamman na ki jaga Haput berkasam di pendidikan di polis outpost. Bagi gua apa gitu di polis beberapa mati official quarter. Jongki air officer, jongki minister, jongki chief minister, banpano kumki border guard. Shetisha haput berkasam. Nadai official quarter jongki minister, lapendiang bat fencing, lapendiang bat ki nong apahara, di pendidikan nongkongi jong apahara nanti berarti beriu jongki besok haput asam. Kita kalau kata tadi jing dawan itu ni kongki MPCC.
Kabaan tolong mana jian lagi himaya Delhi bani kendu yo Home Minister ye National Human Rights ngamtin ka eka outcome negeri kita. Haga jinsi syara dengan sorgar ke basung tikli mana jian kami ladi benar baka sorgar kan bu karta totally outpost hagi shnong ko. Dari sa late Kempen Aisanna Mare Delhi bani kendu Home Minister bani kendu ye gibe sorgar haga jaga benar hamni ko state lajong bansong siang Inong syong hagapon ni benar pagma bahapo kata benai in yang san putli ndi putli gapus ada bakut subai time supen saten tang benbi upai pa no syong gidawa basorga ka di benar mardo ya ki outpost haman lagi jaga kaput berkasa barbantan swar kampuni ki pulis ini henti Pagkabasusi kalau mereka ini di internet, ini seperti digital. Kasiu berterang ke pulih ke dangle berkhabar kat siapa? Mundur mapi nak kami ke internet kai ke bangkita yang kita senang gitu. Kami kami di for exam ini, bagaimana kami di kiram di kabun di internet sosial media kuih-kuih, ini bangkita. Hak jenis siapa kalau di pikir dah kuih kilat kimi kilti ban adopt kimi ki method benar direct le ke bakam suk mabi ke tang bajen jar mangi ni kwa ba kin le ada kanu ke bajen jar mati bangin suk mangi kalau ke ini bangin apa periang the spineless government the incompetent government in the history of the state right from the state we have failed in the field of education. Teachers has to come to the street, demand their right. The government employees have to come to the street. Students for scholarship, they have to demand, to boycott, to create problem during the Northeast game. Overnight, they release 100 crores. BOE ya ki behind bokoi tuski lalu Home Minister Chief Minister Bagi Minister repair Hakajaka bagi Late ban yukundu ya ramba asnong ya dong ram asnong ya bantip ya kai ke bajia iklam late ban yukundu ya ramba asnong dan lagi ram asnong ujian lay uan na katubaski batu show bajuti batu ramba asnong iklam beli ya kai batu ai sizundan daga check ke basang lak lagi kumba tangshu ai san lak itu ki san lagi musim kin no tolong kai ke bangi non sosi Bat sekawero ke mangisosi bayat itu ki lainut ki basyakem ha performance step la penbor ya ki bakin keren bakin ong baki wan ban tu ding se kata ki ong baki ai ban ya ki de bakin yethu se ki breu ban yethu ha ki we ba ki la penbor ya ki bakin yethu unta ke bangi siosi bat snode mensim menta bagi nong syong de mesnong mukro kisir mensim hadu mendagisni habadu gesni arpa tarik niyo kumba arpu sandali longying kiba mi na kajaga na kaying jongki ban pelum ya kitum kitam jongki kiba sa marjan batu tu kajaga bajia ki hapan sa pedeng snong menga kejigeli kemampu ya ke sorga hadu katno bila le na gamenta kini kinom snong krang ba kinom sir ka mensim jongki pansyong pansa hantai Tidak berpensau, saya telah berkawai, saya pergi berkawai, ya kajing semua ya kini kajing jah pengkro, kita sambut, kita sim, kita lului, kita doai, kajing tombor, jom kita pulit asam, jom sorkar asam, kita beri belasah pengkro, kumbala keren nadu mana, kam hap akajakaru kabaya kaca. Kemudian mereka sorkar asam, kalau leh don bor. Nomor kini ki sorkar MDA jongi hi iblalai pendem tedong apa ka sorkar asam. La pendem tedong kimnor ban ang Chief Minister jongi nor ban pendem mekane gajingle ki asam o nile Delhi na ban pan ke CBI inquiry. Kabian kata henry pendem syar pendem syar nor hamne penisai kedar bakilada pendem tedong apa ka sorkar asam leben wasam ka bomani ki beriu jongi
kijongi pat kisrape undan keno ke jing so rem ke jing so lerai pat ni pen rem jur ya kali ka sarkar MDA ka ba hangi ki pen isai kedar kumboong mo you give an inch they will take a mile de menta wasam ulai ba plan u megulia jongi why pi pan kinder why shibo tishin shishin why hanu uput belawan kumala keren namanya tekan nanti na po Badai nanti dapat katai mukro, bila orang kamdan ka kamdai hapo ka jaka jaka asam. Lawan rong macam lo hadu haying jumi bawa asam lo le rong. Kadai kita ba kijoni kita pendemtan, kita penjemtan, kita susah yuroid baik hapo asam. Dan nakalian ka parti kongres ki pendemjur ba ni ong ba ka sarkar megalia kadai ban aikam itu kilongi yang sem. Nomor kila tu ikinong kamay yang tu kaya yang senjuki indon so ban paper sumar bagaimana keren ba Nehemiah idei kilo aku bakaren ba marbot ba Nehemiah iwan kilo ni mo senjuki betuk bakado ladu unong kamay manoban besar itu dan ini penrem jur ya sarkar lejong sarkar MDA kene ba tunjuk ya sarkar asam bani ketujur ya ka sarkar MDA bakum kile kijingja kibde banja shodang ni shakmat padhamne ni ong ba chief minister padu home minister kile ban resign mardor alor kene kijingja apo mukro lara kidon kano ka chingsno ya ka mensim kibla doe kile ban resign kum kata ko kipni they own moral responsibility ya kene kijingja bachuo mali ai sanla kemensim beri kam dor kemensim beri palong priceless Undandor, bila berbodor ke pensimprio, babiong sanla, ngetregi prio syatai, kila kemen pergiba, wat kumah kene kecingja, kilong insensitive, kilong indifferent, ya ka feelings, ya ka hurt, ya ka pain, begitu ki family they are going through. The hamni ki peri syakira, but they are indifferent, they are insensitive to the pain, the sorrow, the hurt that those families are going through. Just mere fact lacks only shows how insensitive this government is. Tôi chỉ số công an để chúng mình bị bị họ phân phong, cái chỉ số sĩ ở India hàng tây của President Mukro. Nas qua bên kiri cái sarkar MDA cái chỗ này, cái này đã bị phân biệt của Usam and Ray yang kedua pada kita lagi. Kamdan di outpost probian yang dijaga di chỗ này, kadang-kadang kita tahu kalau kongsat dengan wanra yang ini jingja Gijinge iyo harmotor anti pat kalian pat kemon kadang ke protection kadang gijinge da kapai ki border jumi pade undang bayada ngabo ke jing jadi kalau sei ke jaj brio ke jumi sei ke jella ke jumi lara ye jakai bare pi ai ke jinge da ko khau katya ke jella kalau jom pade ki pelat jumi na condemn barabaran jor ya ni sorka MBA